Ndayishimiye ariko abantu benshi banzi ku izina rya Aline. Yego niryo umubyeyi yampaye ariko nitwa Arlene Ndayishimiye. Ndi kubona wambaye n'idarapo ry'i Burundi. Uri Umurundi, uri Umunyarwanda cyangwa uri Rwanda Burundi? Je suis métisse. Ndi umumetisse. Ndi Umurundi kandi ndi Umunyarwanda. Yego ariko navukiye i Burundi, nkurira i Burundi. Ndimo byose. Urimo byose. Ndibuka kera cyahoze ubundi ari Rwanda Burundi niba nibeshye. Yego. Ubwo rero ariko sivyo mvugaho. Mama ni Umurundi kazi, papa ni Umunyarwanda. Papa ni Umunyarwanda. Wabaye he cyane? Wabaye i Burundi cyane? Wabaye so wavukiye i Burundi? Yego. Hagana hehe? Navukiye mu Cibitoki cya Bujumbura. Mu Cibitoki. Yego ariko muhira ari mu Kamenge. Yego. So ntabwo wigeze ugera mu Rwanda ngo habe kwa papa wawe? Narabaye mu Rwanda i Kigali na niho mfite famille nini kurusha no mu Burundi. Basaza banje, abana b'abasaza banje, bakuru banje bari mu Rwanda. So no mu Burundi ndafite famille kuko na mama ni yaba ariko famille nini iri mu Rwanda kurusha mu Burundi. Ubwo se n'ibyakugoye ninde wimutse? Close the door. Close this door. Don't make noise, right? Don't make noise again. Ubwo se n'ibyakugoye cyane cyangwa se ababyeyi ninde wimutse? Ni papa yaje Burundi, abi Burundi cyangwa ntabwo ababyeyi wagize amahirwe yo kubabona babana? Jewe ndi umwana wa nyuma kuri papa na mama. Nta numwe yongeye kubyara. Narabanyi nkiva mu nda nahise mbangira. So nukuvuga ko je nta mahigwe nabonye kuko intambara y'isiba bahita barabasepare baratandukana. Papa asubira mu Rwanda. Papa niwe yari yaje kuva mu ntambara yo mu Rwanda yari ya 94 intambara ya genocide. Ego yari 94 ya 1994. yaje mbere. Yaje mbere kuko ariko ibijyanye n'intambara ngira ngo byatangiye hari muri za 1991 ibintu bijyanye no kutumvikana. Ndibaza papa yaje muri zigeza 70 na. Ego niyo yaje mu Burundi, so barabonanye na mama barashakana. So rero intambara ya 94 ahubwo niyo baciye batandukana ko twe twagiye muri Congo, we ahita asubira mu Rwanda kuko abanyarwanda kiriya gihe barababangamira cyane. Yego so niho twahise dutandukana kandi je nari muto cyane. Wari ukiri muto cyane mu buryo sinzi n'ukuntu babanye na mama. Papa ntago nzi ngene babanye na mama. Wagize amahirwe yo kumenya papa wawe se byibuze nyuma ugiye i Kigali? Ubwo i Kigali yarahageze ashaka undi mugore abyara abandi bana? Ikibazo cyiza. Nkuko nakubwiye mu Rwanda ni mu rugo. Nagize amahirwe yo kugenda mu Rwanda nkuze. Ndibaza nafise nk'imyaka 15. Yego so sinibuka umwaka. Hanyuma twarabonanye na papa yaraje i Kigali kuko we n'umunyabutare. Yaraje i Kigali turabonana na no munsi twabonanye. No munsi mwabonanye? Ego. Wari umwe gusa? Wundi wa kabiri yari mu bukwe bw'umwana wa mukuru wanje. Papa mu Rwanda imbere yari afite umugore wa mbere n'Umuislamu. So wabonanye na papa we kabiri gusa mu buzima bwawe? Ego. Oh my God, aracyariho? Ego. Muravugana se byibuze kuri video call ukamubona? Ariko turavugana rimwe na rimwe kuri telefone bisanzwe. Cyangwa waramwanze arareka? Hari ukuntu abana bavuka noneho yabana na nyina ugasanga rimwe na rimwe ari kumwangisha se noneho agakura
atita cyane kubera ko yakuze abona mama we anahangayitse n'ubuzima n'urugero so akabona papa we ntacyo afasha bikaviramo umwana kwanga kutumva ari atashe cyane kuri papa we. Yaba ariyo case yakubayeho? Ku by'ukuri iki kintu ni ikintu ababyeyi benshi bakunda kumefia. Sinovuga ko ari abapapa cyane bonyine nako, ariko abapapa cyane bahora bibaza ko umwana niyakura azanshaka, umwana niyakura azanshaka. Ariko nikosa rinini cyane, narabyizeho cyane. Nje nta rukundo ngirira papa bya cyane, oya nabangiye kubeshya kuko ntago twigeze sinigeze nkura mu maboko yiwe, ntiyigeze anyereka urukundo, ntiyigeze anyereka ko ari umupapa. Eda yaje nakuze je mama ntago yigeze anyicarika mbwira ngo papa we yari mubi ku cyangwa papa, oya nabangiye kumubeshera. Oya ariko histoire yo urayisanga byanga byakunda, histoire urayisanga nubwo mama wato ikubwira histoire y'ubuzima bwanyu uzayisangaho, uyisangaho ya histoire ntabwo ariyo yanci intege cyangwa yanci intege byatumye numva ngo urukundo ruravuyeho. Ariko kujya umubyeyi mu bisanzwe uzi aho abana bawe bari utegereza kubitaho. Umubyeyi wese atigeze arera amakuru, ego umwana akafuma bona nubwo turi kure aranyitaho kuri telefone cyangwa akarungikana na gift na gatonya akajipo. Abana ntago bagorana kandi akoko ubwo bugeste butonya butuma umwana nubwo buri kure agutekerezaho. Ariko wiyicariye nko kumengo warapfuye, sinibaza ko umwana niyakuragira urukundo. Ibyo ntakubeshe n'umuntu numwe kiretse warapfuye. Ni abana bacavuga papa yarapfuye yo sinigeze ndamubona. Ubwo rukundo go ararugira nubwo abantu babivuga, avuga yari yarapfuye, ntago ashiraho. Bese ruza nyuma hari inkuru nanjye nzi, umwana ntago yavugishaga papa we nyuma papa atandukanye na mama we. Ariko papa wamaze gupfa, umwana ubu ngubu wenda akabwira mama we ngo I miss my dad. So kibaza se ko akiri utanamuvugishaga, utashaka no kumuvugisha, ubu yapfuye noneho akabona nibwo nabo making a sense. Yeah. So ndagira ngo tunaganire kuri icyo kintu ho gatoya. Aba papa koko bagira icyo kintu cyo kuvuga ngo umwana ni nakura azanshaka. So ntashake kurema relationship yaba hagati nubwo we n'umugore we batumvikanye mu buzima. Ibyo bibaho, dushobora kubyarana twumvikane no kubyarana n'umuntu ugira ngo siko kubana. Ariko se byibuze ni yihe nama wagira abapapa bisanze muri izo situation, kabyarana n'umuntu ariko ntabashe kubana nawe? Ijambo ngo nakura azanshaka, icyo kintu barimo kwihenda nk'abana bobo bariko baravuka ubu bavukana ubwenge bwinshi cyane, bwinshi cyane kurenga uko twe twavutse. Iryo jambo rya nakura azanshaka bagomba barikuraho. Gushwana n'umugore mwabyaranye ntago bituma ko n'abana baba victim. Abana bisanze mu bibazo byanyu. Abana nta kosa bafite kuba bavutse ari wowe papa wabo cyangwa jewe ndi mama wabo. Nta kosa rihari. Mwabashatse mukundanye, mwabashatse mubishaka. No kuvuga ko abana ntibabe victim mu bibazo byanyu. Nimba muhebanye n'umugabo cyangwa n'umugore, ibuka ko ufite abana nimba mwarabyaranye. Shira urukundo rwose, kunda abana biwawe. Nta mpamvu yo kuvuga ko, nta mpamvu yo kumva ko twanganye n'umumama cyangwa umupapa n'urukundo ku bana ruba ruvuyeho. Oya, uriya mumama cyangwa umupapa ntacyo musana na kimwe. Mwahuye mukuze, nta maraso muhuje namwe atari abo bana bonyine. Abo bana nibo muhuje amaraso, nibo bantu bawe, niyo famiye yiwawe. Uriya mugore cyangwa umugabo ntago ari famiye yawe. Abana ntibakabe victim mu bibazo byanyu. Mwe muba mukuze, muzi ibyo mwapfuye, abana na kimwe bazi. None se kusanga hari n'aba mama urumva bagendera yamara kumenya ko atwite, yamara kubyara, nubwo wenda ibyo bintu biba byarabaye, tuvuge par accident, tuvuge n'urugero,
akavuga ngo nzamukomeshereza ku mwana. So nukuvuga ngo akavuga ngo nzamufatira kuri uyu mwana. So nukuvuga ngo amurushye amugira ibyo byose kuko azi ko uwo mupapa akunda wenda uwo mwana cyangwa se azaza gushaka uwo mwana. Ngira ngo icyo nacyo gituma papa bamwe bavuga ngo umwana ni mukuru nakura azanshaka, kubera ko n'abamama nabo baba bashaka kubakomesha wenda mu yindi mvugo. Sindamenya kubakomesha icyo washatse gushikako. Tuvuge ushobora kubyara sibyo, ariko ukabona umwana wanjye ndamukunze sibyo, wenda ndashaka kumwegera muri famiye, aho kubera yuko ngewe nawe dufite ibyo dupfa ukajya ugerageza kunyekarta mbese kugira ngo unshyire mu mbese urashaka kuma nka punition cyangwa se kuma ibihano. None ibihano ribumfatire ni ukunyima umwana wanjye kubera ko ziko mukunda. Hari abamama bimana abana bene. Nibyo nayo mpamvu nakoresheje hose, nimba wanyumvishije mu byo nariko ndavuga biba kuri bose, cyane cyane ariko biba kuba papa. Gukomesha umugabo kubera ko mwabyaranye ariko birimo ibindi bintu, biravana n'ukuntu igihe watwarinda wayitwaye mu buhe buryo, umugabo yakoze iki cyane kugira ngo mupfe umwana abana, kugira ngo uvuge ati je nzamwima umwana. Haba hari impamvu. Si ukuvuga ngo natwaye inda yamfashije kurera inda, yamfashije kurera umwana, then nce mvuga ati nabonye ko amukunda reka ndamukomeshe. Ntibiba gutyo. Sinibaza n'ababikora baba bakora amakosa. Haba hari impamvu umudamu avuga reka ndamukomeshe. Iyo mpamvu se twakwiye kuyiha agaciro uko yabiri kose, uko byaba biri kose, icyo tuba twarapfuye cyose cyakwiye kuba cyahabwa agaciro mu gihe ngene dufitanye umwana ukankomesha. Hari ibintu bituma ubiha agaciro n'ibindi bituma bitagira agaciro. Sinibaza ko mwapfuye wenda mwapfuye ibintu byanyu utwite. Sinibaza ko ubiha agaciro ari ibintu by'iwanyu, urukundo rwamaho kubyarana n'umuntu ntagaruka kubana n'umuntu. Sinakagombye jewe nk'umumama sinakagombye kubiha agaciro mu buryo nshobora kukwima umwana, ahubwo ibintu nshobora kuguhereza agaciro mu buryo ndaguha umwana birahari, atari ibyo twe twapfuye. Wenda ofisi ingeso mbi, wenda ndaguha abana ukabigisha ingeso mbi, ukabereka ibintu bibi, aho nshobora kukwima abana kuko uba urimo kunyicira abana mu mitwe. Ariko iyo mbonye kuri umupapa uzi kurera abana, njye sinibaza ko nakagombye gushira imbere ibibazo dufitaniye. Tureba abana kuko barakenera impande zose. Kuba tutabana ntabwo bisobanura ko abantu badakenera papa, ntabwo biba bisobanura ko papa yapfuye kandi akiri muzima, kuko hariho n'ababyeyi bamwe babwira abana papa we yarapfuye kandi papa we akiriho. Ntabwo ari byiza. Bibabaje cyane. Ntabwo ari byiza pe. Hereza abana bakeneye kote zose, bagende kwa papa banezerwe na papa, baze kwa mama banezerwe na mama. Ariko iyo ari umupapa mubi, meme n'abapapa ntushobora kubona wabyaranye n'umudamu yifata nabi, yerekana imico mibi imbere y'abana, then unezerwe. Sinibaza ko ushobora kunezerwa umupapa, urababara cyane ukicuza n'impamvu mwabyaranye n'ujya mudamu. So ni kote zose. Okay. Areno wakijijwe ujya gusenga cyangwa ujya rimwe na rimwe wabonye umwanya cyangwa nuherukayo? Ko byose birashoboka. Jewe ndi umukristo. Yego. Gusa Ndi umukristo. Kujya gusenga oya narabihagaritse, sinijya gusenga. Kubera impamvu zawe bwite, kubera ibyo wabonyeyo, cyangwa n'umwanya ntabwo bikuzamo ngo bikore ko nabyo bibaho? Hakiye icyumweru twahuye n'umumama arambaza icyo kibazo. Umumama naramukunze cyane, kandi sinjya nkunda kugenda mu mazu y'abantu, but nzashakisha umunsi ngende murebe kuko yambereye umumama mwiza cyane. Twahuye ubwa mbere yansanze yari yaje azanye umwana wiwe ku kazi aho nkora. Umwana we turakorana,
ahita mbona nicaye kuko je sinkunda tutazinanye, sinkunda kuvuga ngo ndabajemo muri ko murayaga, oya nigumiraho ndi kuko ntituba tuziranye, simba nzi imico yawe, simba nzi ibyo ukunda, sishobora kuza mitenje hagati yanyu mbabwire bite oya soko. Yabonye ndi bize na telefone nicaye ahantu ahita arampamagara mukongwino ngo sorry ndakwisa umukobwa, sinzi ko uri umukobwa cyangwa umudamu, ndamweje umudamu w'abana babiri. Ahita ambwira ngo sorry ngo nabonye wigunze cyane hariya ngo turimo kuyaga n'abandi hano kuki ngo utaje tuyage hamwe. Ndamya nago nari kuza ntabazi ngo nje hagati yanyu ntibyari kunyorohera. So niwe yambajije, sinarandira cyane. Ahita ambaza ese urasenga, urajya ku rusengero? Ndamubwira ati no, simura njya gusenga. Naho njya gusenga ariko nasanze, to be honest, nasanze amasengero ya hano menshi ntagasobanukiwe ibintu by'Imana. Bambabarire menshi, simvuze yose. Uzi iyo uri umuntu tuvuge nkanje ntajya gusenga, kera nawe ndi umuririmbyi, abantu banzi baranzi, nari umuririmbyi mu rusengero, nakuriye mu rusengero, mama ni muri korari. Mama n'umudiyakoni n'ubu umukristo akomeye cyane n'ubu. So nahora mbona barigeze kunca mu rusengero kubera ko tuya abapentekoste, nari mu nkambi cyo gihe abapentekoste ntibambara ipantaro. Nanjye nakuze nikundira ipantaro, so baranca mu rusengero kubera ibintu kwambara amapantaro no gusuka. Bashaka kudasuka ugira naturel, ukambara n'amajipo n'amakanzu. Yego. Icyo gihe rero nari ntangiye utwaka twari dutangiye kumbesha. Ari uri muri 18, 20. Eka yari nka 13, 14. Watangiye kera. Nambara amapantaro amwe no gusuka. Mu rusengero iwacu barabyanga, bahita baranje. Impamvu uvuze gutya nahe guma mbona ingene pasteur banyitaho, bakunda kuza kunyigisha ijambo ry'Imana, please bakunda kunyiyegereza kugira ngo barebe ingene nshobora guheba bya bindi, banyigisha ibibi byabyo, banyereka ibibi byabyo, impamvu bariko baranyigisha, barakunda kunyiyegereza cyane. Babonaga ari wowe nyine utangiye kunanirana. Donc bari babonye ko nananiranye kubera mu rusengero iwacu nta gusha gusuka kandi wambara ipantaro, bari babonye ko nananiranye. Kandi muba mu nkambi baba bakubona every time, kuko inkambi birimeze gutya. Si babandi ahita abona ko uri umupagani, wabaze kuba umupagani, ahita kurekerana, uyu si uwacu. Kandi abakristo ubu rero niko bameze. Uyu si uwacu, iyi ni indaya, uyu ni umusinzi, uyu ni umusambanyi, uyu ni umukisuwi wacu, sishobora no kumwegera. Ntago bazi ibyo barimo gukora, ahubwo ni wowe kwegera. Bikagenda bikagera no kuri mama wawe se cyangwa no umuryango wose, cyangwa byagarukiraga kuri wowe gusa? Kugira ibyo bitutsi, ibyo kuvuga niba ari nari amagambo akomeye. Nari mvuze abubu iyo uri umusinzi, umusambanyi, umuki, ntago bakwiyegereza. Nkuko babandi banyegereje babonye ko namaze kuba kunanirana, bo ahubwo bakomeza kunyiyegereza cyane kugira mve muri bya bindi, mve muri byo gusuka, kwambara amapantaro, subire mu rusengero. Abo bose ibyo bakora. Bamaze kubona ko uri umusambanyi, umusinzi, umuki, bahita baguha umugongo, baraguta bakabona ko umengo nuri wabo. Kandi ubundi izo nama zatanya arizo Yesu avuga ngo mugarure. Yasize intama 99 agenda gukurikira intama imwe yazimiye. Imwe yonyine. Imwe. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo utware abayoboke ubona yuko ari beza, waba tugakurikira umunyabyaha umwe kugira ngo umugarure. Uri mu rusengero kugira ugarure iki? Kugira ngo wigishe iki? Abatazi bamenye. Ntago wagiye kuyigisha uwuzi. Iyo umaze kubona rero umuntu atazi, mwegere kugira ngo amenye. Niko bimera, niko byari bigakwiye kumera. Tugarutse ku nkuru yawe, ubwo batangiye kukubwira gutyo, nibwo wabonye yuko batangiye kwinjira mu buzima, utangira kubyanga bivamo?
cyane. niko byagenze nkajya mbahunga nkajya nikubitira amakorosi ndabonye igihe nkabahunga ahubwo. Ya ariko narabashimira no hari mu nkambi hano muri Amerika ngira ngo ho biratandukanye. Uri mu nkambi ufite imodoka yawe nawe umenya aho Alain aciye, nawe umenya ko yafashe flight ava Phoenix yerekeza muri gahunda ze Minnesota cyangwa hehe. So hano biragoye. Hano urumva wari wisanze wenda wajyayo ntihagire n'umenya, ariko ngira ngo hano bambara amapantaro nabo. Oya hano bambara uko bashatse. Uko bashatse. Ya hano biratandukanye na biriya byo mu nkambi. Ntuse kuki hano wabiretse kandi muri bari kujya kandi babyemera. Hano rero kibazo bafite, reka nkubwira abakristo benshi, si bose ariko benshi, bagira amacakubiri. And bagira kugara. Bivuga amacakubiri ni ukuvuga ngo niba ari abarundi barishyira hamwe, niba ari abanyarwanda bishyira hamwe, abakongomani hamwe, ibintu nk'ibyo. Anjanye yaba byari bimeze gutyo. Ahubwo nubwo wowe uri umurundi, iyo babona ko utari level yabo ni gute? Ubu ufite amazu bafite, amamodoka bafite, ube wifite, ntago bakuyegereza, nturi umugenzi wabo. Babona umengo uri down, ntushobora kuvugana nabo, nturi level zabo. So no mu rusengero amacakubiri 2 kuryana, kuvugana. Narigeze guhura n'ikibazo hano nkishika. Nicyo kintu cyatumye gendeka kujya mu rusengero. Cye kibazo maze kujya mu nkishika nahuye n'ikibazo iyo ni privé cyane. Nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Najya ku rusengero ndondera babandi nahora nsengana nabo. Bose barampunze ndi kubasaba ubufasha. N'uwanyemerera ambwira ngo uze kuntelefona nk'inyuma y'iminota 5 ndaguha inyishu umvugane n'umugabo. Ndamutelefone kandi ntafate telefone. Umuntu yamfashije no umupapa yariko aramfasha mu bibazo kuko niho nari nkishika, sinari nzi aho mva niyonje. Yahise ndonderera umumama, uyo mumama sinzopfa ndanamwibagiye mu buzima. Yahise ndondera, yari umupapa w'umukongomani yarapfuye, Imana imwakire mu bwami bwayo. Umupapa bamwita tonto. Yakunda gukurikirana ibintu, yari mu case worker. Yakurikiraga ibibazo by'impunzi. Yaramfashije ko n'umuntu yamunyeretse. Ahitanyereka undi mu mama w'umukongomani niwe yamfashije. Kandi abarundi buzuye hano. Hari abo twabanye mu nkambi ni benshi cyane. Kandi muri bo harabona telefone ndi kubwira ibibazo ntibigeze bamfasha. So nahise nanka urusengero pe. Ndavuga bana babandi twara twinjirana mu rusengero. Bose n'abafise ukuntu washa urabona neza na neza ko ukeneye amafaranga, wari ukeneye inama baguha. Nta nubwo yari inama. Nagomba kurara hanze. N'umwana. So wari ukeneye ndabasaba basi ahantu nshobora kurara ahantu. Ahantu basi na kabiri mbe ndarondera inzu impanga ya express baranga. So ubugira ubwa nyuma nagiye mu rusengero bushize. Kandi nyamara umuntu wo mu rusengero wa pastor icyo nicyo kibazo yagakwiye kuba akemura. Of course, Nicyo kintu ahubwo yagagombye gukora. Byaje gukemuka gute? Wa mpapa ndakubwiye yapfuye. Niwe yahise ndonderera umumama w'umukongomani arambwira ati uyu mama ndabizi ko aza kugufasha. Uyu mama aramfasha pe. Yaramfashije ndahamarayo, namazeyo ibyumweru 3 kugeza aho ndonka inzu bitandagenda mu. Atakwishyuza ibyo kurya, atakwishyuza icyumba, matorariye, nta n'ikintu n'umwana byose. Kandi akumva ko ntanavaho ngaho ahubwo. Ntiyigeze ambwira nabi, ntiyigeze, ahubwo yumvaga umengo agume nyegereza. Yabona ko si ibibazo biri très sérieux. Kandi yabona ko nta famille, mu bisanzwe je nta famille n'imwe mfite hano. Yaramfashije cyane. Icyo nicyo cyatumye wumva uzinutswe kujya mu nsengero hano. Undi munsi mu minsi ishize haciye nk'amezi naragiye gusenga. Umuntu ambwiye tugende gusenga. Aho warabonye inzu yawe nta kibazo ufite?
ibyo ni by'ubu nta n'amezi 6 ndibaza ashize. ndavuga ati maze imyaka myinshi ntagenda gusenga, reka ngende gusenga. Ndagenda ngiye gusenga kuko genda akunda gusenga, kandi ahantu wenda hariho baririmba ngo mbe numviriza indirimbo ndabikunda cyane. Kubera yuko uri wabaye muri korali. Ndakunda indirimbe mu bandi, hajya indirimbo zo mu gitabo ndabikunda. Ndagenda icyo gihe nari mfite ibibazo naho nyene, kandi nari nahuye n'ibibazo. Ndavuga ati rero ahantu honyine numva ko nogenda kugira ngo si mave numva nosara, kuko numva gumengo nosara, reka ngende mu rusengero honyine. Ndagenda ndiyegereza umupasiteri, ndamubwira ati ikibazo, ndakubwira umuntu ibibazo byanjye kugira angisha inama, numve ko mu mutwe nduhutse. Ndamubwira James ibibazo iki. Haciye nk'ukwezi ibibazo biraruhuka. Ndavuga warakoze cyane kumfasha amasengesho. Ndavuga je nshaka gushimira Imana, kuko tubyumva Pentecoste, iyo Imana igufashije ikintu ukabona ko yagufashije, uragenda imbere ugashima Imana ati jewe ndashima Imana ibibazo nari mfite, nta mpamvu yo kubivuga, ibibazo nari mfite Imana yabikemuye. Ndagenda ndashima Imana, ndasubira kwicara. Siye kwicara aho pastor agiye kuvuga ijambo ry'Imana, yahise avuga ati ngo ntubo antungu urutoki nyene mu bantu. Naramaramaye mu rusengero ngo ntube uje gushima Imana kugira ngo abantu bari hano bakubone, ubwe kwiyerekana. Nagiye imbere gushima Imana kugira ngo niyerekane. Ese numva mu mutima mbaye dosi. Urusengero rwuzuye abantu. Kandi we wagiye gushima Imana kubera ko iby'Imana yagukoreye. Mu bisanzwe sinjya nkora ikintu kugira abantu bambone. Nta n'impamvu bambone kugira ngo bamfashe iki. Umwana w'umuntu, ego Imana ishobora guca ku mwana w'umuntu kugira ufashe. Benshi Imana yagicamo baramfasha. But umwana w'umuntu Imana wowe wanka ureka ishatse kugukoresha kugira umfashe, iragukoresha. Irankoresha. Irakoresha umuntu wari we wese. So kuvuga ngo ncanja imbere y'abantu ngo niyerekane kugira ngo bamfashe iki. No, nkora kugira ngo nshimire Imana kugira bije bintu yakoze. Sinjya nkora ikintu kugira niyerekane mu buzima bwanjye. Uwo pastor nyuma nabwo wamuhamagaye ngo muganire ho gatoya? Sinigeze ndamuhamagara na nimero yiwe, nahise ndayikora muri telefone. Sinigeze nsubira kandi mu rusengero kugeza ubu. Navuye hajya urusengero rushize, navuye hajya kandi sinasubiye. Ibyo yagaguhamagaye byibuze hanze akabikubwira amateraniro arangiye kugira ngo abivuga abantu bose babyumve, cyangwa hari icyo yarakuziho kugira ngo avuge gutyo? No, ndibaza ni bya bindi nanjye namubwiye, naregere kumubwira ibibazo mfite, ndamubwira buri kintu cyose, urumva. So ndibaza n'icyo byahise akoresha kugira mbwire gutyo mu rusengero. Manipulation. Mvuga ati kugeza ubu ntabwo nzasubira mu rusengero, kandi kugeza ubu iyo mfite ikibazo ndicara hano nkasaba Imana mfasha, arukurira nkarira, ariko kugenda kandi nkabwira umuntu ikibazo ngo nuko ndamwizeye nuko ari pasteur cyangwa iki, ntabwo nshobora gukora kandi iryo kosa. Ibyo birababaje. Ari naho hantu ngira ngo wenda tuninjire. Usigaye ubona, sinzi niba warumvishe nk'inkuru yabaye, hari umugabo kwanza yabaga hano Phoenix bita Rusagara, Dieudonné, aza kwimukira Texas. Arafite umugore anajya Texas, ariko ngo hari umugore wundi yakundanaga nawe i Kigali, wita nawe yari umupasiteri ngo Pastor Mutesi. So uriya mugabo apfira Texas, yarari mu kazi. So kwa kundi inkuru yageze i Kigali ko yapfiriye mu kazi, i Kigali umugore yahise ajya mu bitangazamakuru, atangira kubabwira uburyo uriya yari umugabo we, atangira kubaha inkuru zose. Ibyo bintu abantu ntabwo babifashe kimwe, kuko umugore wa hano bari bafitanye n'abana bangahe batandukanye, yari nta kintu yavuze. Urumva n'ikiriyo cyabereye hano, n'umurambo urumva bawukuye Texas babuzana hano. Ariko uw'i Kigali ako kanya yahise ajya hehe,
yahise ajya mu bitangazamakuru atangira kurira ababwira ko umugabo we ngo ntabwo yari atari umugabo ariko avuga ngo yatanze inkwano ibintu nk'ibyo ko yitabye Imana. Noneho ukareba nk'icyo kintu ubu ngubu abapasiteri nibo baterana amagambo bamwe kuri bamwe, ukumva rimwe na rimwe mu rusengero bari kuvuga amagambo atariyo, simvuga wenda atari ariko ukumva ari kwigisha nk'ibintu wumva bidafitanye isano. Sinzi niba ujya ubyumva cyangwa se ubikurikirana. Cyane cyane muri Afurika urumva na hano niba warahuye n'icyo ubwo na hano hari ibindi bihabera wenda nta wamenya. So ubona abantu ni iminsi ya nyuma. Ni ikihe kibazo kiri mu bapasiteri ko benshi basigaye banafungwa? Noneho urumva nko mu Rwanda uzabona abapasiteri nka Rugagi yarambutse ajya kwibera hanze kubera ko ibyo yakoreye hariya ari kubwira abantu ngo nibatura baheza Range Rover, so bakabona ko ari ubwambuzi kuko ntabwo uri bwira umuntu aho kugira ngo saving agure Range Rover kumubwira ngo nature ngo uramuha Range Rover, so bakifata nk'ubwambuzi. Ibyo ngibyo ubibona gute? Ibi bintu abantu bakijya mu rusengero abantu bazagira babafate nk'aho ari injiji noneho, cyangwa abantu bareke kujya mu nsengero, cyangwa ni iminsi ya nyuma Imana yavuze? Urakoze kuri icyo kibazo. No muri Bible haranditse mu bihe by'iherezo uzafate icyo wahawe, hazabaho abigira Imana, abigira abakora ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoraga cyangwa n'ibirenze. Muri iki gihe rero benshi ni business. Iyo ufise akarimi ko kuvuryosha abantu, iyo ufite ubwenge bwo kubwira abantu ikintu kiba kirimo n'ubwenge uzi kuvuga ushobora kurya amafaranga y'abantu, ushobora kuba pasiteri, ushobora kubwiriza, ariko believe me abapasiteri benshi bo ntago ari bukuri, benshi si bose. Niyo mpamvu ugiye ntago njya nemera amasengero menshi ntago njya nyemera. Benshi barimo kubikoramo business. Na niyo mpamvu benshi ntago bakangurira abantu gukizwa, ntago bakangurira kuko baratinya. Ni nagukangurira gukizwa uzatora wewe, uzaza no mu rusengero rwanje, ntago ushobora kubabwiza ukuri uvuga ubutumwa nyabwo bwo gukangurira abantu gukizwa, ahubwo wowe ubereka ko bazoronka, ubereka ko ibitangaza byinshi imigisha myinshi igiye kuza kuri bo kugira wowe uronke ibyo uronka. Ni babikoze nka business benshi. Simvuze ko atari abapasiteri, barahari benshi, kandi benshi nibaze ko bumva n'abantu. Benshi ntago bakurikirwa n'abantu abavuga ukuri. Abapasiteri bazijambo ry'Imana niki, benshi abantu ntibakunda kubumviriza, ahubwo bumviriza babandi bafise ubwenge bw'amagambo bazi kuvuga. Abo nibo bumviriza, abo nibo bafise isoko nyinshi cyane kurusha. Ni ukuvuga ngo umuntu yagakwiye kuba rero n'ubu ugiye mu rusengero umenye ikikujyanye. Ego ntugende ukurikiye gusa izina ngo ni umupasiteri cyangwa se ibyo avuze byose. Hari icyo kera twitega kera ngo ndiyo bwana. Umuntu yavuga ndiyo bwana ugasanga uri kugendera ukurikiye ibintu nyamara utazi ibyo uri byo ukiro. Ngira ngo wenda tunasa nkaho tunahinduraho gatoya, ariko tukiri aho ngaho hari umuntu wigeze kumbwira umugabo yari afite umugore we, nta kibazo hano muri Amerika, nta kibazo bafite babanye neza, ariko umugore we agakunda kuvugana ngo n'abapasiteri ngo bo muri Afurika, aganira n'abapasiteri bo muri Afurika benshi ngo yari pasiteri we. Bigera igihe pasiteri we ngo aramubwira ngo uwo mugabo washatse ntabwo ari we Imana yakugeneye, ngo umugabo Imana yakugeneye ngo ari hano muri Afurika, ugomba gukora iki? Kuza kumuronka, kuza kumureba. Uwo mugabo ni inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri, yarambwiye ngo umugore yahise ahinduka ako kanya, atangira kumubwira ngo hoya si we mugabo Imana yangeneye. Umugabo Imana yangeneye pasiteri yambwiye ngo ari
muri Afurika. Urugo rurasenyuka. Pasiteri ni iki? Wizera pasiteri kurusha Imana? Kuki wowe utagiye usenge iyo Mana yeretse pasiteri nawe ikwereke? Nta kwizera ufise. Wizera pasiteri kurusha Imana? Imana yishura umuntu uwo ari we wese. Nimba yaramweretse pasiteri nawe yakwereka. Ubundi se urabyemera? Sinjya nemera ibyo jewe. Sinjya mbyemera. Kubera ko umugabo wawe we washatse muri icyo gihe cyangwa se mwabanye uwo niwe mugabo wawe, kujya kukubwira ngo umugabo wawe ngo abantu basigaye bandika n'ubutumwa ukumva umuntu aje kwandikira Tarlene ngo narose ngo ibi ngibi biri bukubeho ngitonde. Nari mu Rwanda, nari ntwite amezi y'uriya muhungu wanje wa mbere, kuko namutwitiye mu Rwanda. So yari nk'amezi 3. Mama kuba akunda amasengesho cyane arambwira, mama yaravuye i Burundi, arambwira ati jye banyeretse ahantu h'amasengesho, tugende wiyegereza Imana. Kuko yakunda cyane ko nsubira kuyegereza Imana. Ntabwo tugende nta kibazo, ubu ko atakibazo kihari. Sinkiriya nkumi yirigo n'izindi nkumi gutembera. So naragiye ndagenda mu masengesho, bambwira ngende imbere bansengere, babonye ko mfise amadayimoni. Ndagenda ndicara hajya. Ku by'ukuri batangiye kuza kunsengera, bakajya mu gusenga ancira amate mu gutwi, ndavuga no amacandwe mu matwi, bige bya asenga numva amatwi atangiye kumbabaza. Ntangira rero kubikura bandeke, urumva batabavuga ngo amashetani arazamutse, ndavuga karabaye. Noneho bahita bashiramo imbaraga, urumva bashiramo imbaraga. Mama arababwira ati oya mumwihoze, mumugira ikira niyumva. No ahubwo kubera bamwe bashira amavi ino ku maguru, banaguma nshaka bamveho. So mama ko yarazi ko ntwite, abona ko bava bangiza inda yanjye, arababwira ati aratwite mumureke. Bahita barandeka, bahita bambwira babonye ko hariho babonye ko ngiye kuronka umugabo. Kandi deja nari ntwite, nari namaze kugira mariage, nari mfite umugabo deja. None uyo mugabo wundi wa kabiri babonye ngiye kuronka wahe cyane, ntago bambwiye ko ngiye kuronka, ndonse ibako ngiye kuronka umugabo kandi w'umukire. Uzi narasubiye se muri aya masengesho, nambwiye ma uzasubire we mama avuga kare aya masengesho yahehe. Ntagara amasengesho. So nukuvuga ko amasengesho y'ubu tuyitondere cyane, nitukaje njya mbona ibintu mu tu video twaba pasiteri ibintu bakorera abantu, nkibaza ese abantu ubwenge bwagiye bamwe. Umuntu aragufata akaguhagarara ku mugongo ngo arimo kugusengera, umuntu aragufata akagukubita ikofi ngo arimo kugusengera. Koko iyo Mana ni yahehe itanga ayo mategeko? Hari n'abavuga ngo bakafata nk'umuntu bakamubwira ngo wowe uze kwigira igicumba, noneho akaza ngo kugira ngo yerekane ko asenga, yasenga none wa muntu wigize igicumba agahaguruka akagenda ngo aramusengeye ngo arakize. South Africa hariwo basengeye avuyemo ari munuze muri cercueil ngo arazutse. Koko ukajya ukemera ngo uyu muntu ngo akora ibitangaza, ngo ni umukozi w'Imana, ngo ndabyemeye. No, mu gihe cy'iherezo tukanguke, tube maso cyane, kuko na Bible irabivuga. Ibi ni ibimenyetso by'igihe cy'iherezo. Buri muntu wese nagira ukwizera ko ku Mana yiwe, yizere Imana yiwe, yizere ibyo yize muri Bibiliya. Ntakizere ibi bintu abantu baguma batubeshesha bongerezaho n'ibindi kugira ngo tujye tubatangira amashikana.
tububakira amazu, tubagurira kuko hajya amashikana niyo abagurira amazu, niyo atuma tubagurira amamodoka. Wowe ukagenda n'amaguru, pasiteri agenda muri Range Rover muri Cadillac. Izi ni business benshi bakoze, sinanse ko hari abapasiteri bukuri, ariko business zabaye business mu rusengero. Harane rero ndagushimye, ariko nzagaruka unganirize ku buzima. Hari icyo nshaka kumenya cyane cyane ku byerekeye n'ubuzima bwo mu nkambi. Ngira ngo wageze mu nkambi ufite nk'imyaka ingahe? Ni 6. Uvayo ufite ingahe? 10 n'iyindi, 16, 17. So wahabaye imyaka nka 10, imyaka igera ku 10. Ni ukuvuga ubuzima bwaho urabuzi neza. Unyemerere wenda muri ibwe nzagaruka kugusura uzanganiriza ubuzima bwo mu nkambi. Numa mfite amatsiko yo kumenya, kandi n'abantu benshi hano bafite amatsiko yo kumenya, cyane cyane ko no mu biganiro tugirana ni ibyerekeye ibyo. Urabona nk'ubu bano bana bawe gutya bakura ntabwo bamenya ubuzima mama yaciyemo, ntibamenya, bamwe usanga banivugira Icyongereza. Icyo nacyo tuzakiganira, ariko numvesha baba bavugisha Igiswahili. Barimo kuza bavuga Sirio, ndashaka Sirio mama, ndashaka iki, twe mu nkambi se Sirio cyangwa iki. So hari n'ibindi bijyanye n'imiryango, nzagaruka kenshi kugusura kugira ngo unganirize kuri ibyo, ariko wenda uyu munsi wenda tukaba turekeye aha ngaha. Tuzagaruka tuganire no kubyerekeranye n'imiryango. Hano muri Amerika haba ibintu byinshi cyane bijyanye n'imiryango abantu babayeho, bijyanye no kurera abana. Abantu barera abana nk'Abanyamerika, basanga umwana ntazi, uramubwira ngwino hano ntabyumve. Umwana icyo yumva ni Icyongereza, kandi abamama namwe n'abapapa mukuze Icyongereza cyarabihishe. Ugasanga communication, hari umuntu abwiye ati nyamara aba bana mwasanga mubarenganya. Ushobora kwita ko umwana ari kwa grandma we, wenda mama wawe ari hano, umwana yagiye kumusura, akajya amubwira ibintu umwana ntabyumve, kubera ko grandma ntabwo azi Icyongereza. Ariko kumubwira ibintu umwana ntabyumva, akavuga ati karakana kawe karasuzugura, ariko nyamara umwana ntabwo yabyumvishe. So ugasanga rimwe na rimwe urenganyije umwana. Ese nanone nyamara ninde ukwiye kwiga? Umwana yiga Ikinyarwanda cyangwa se we mama wiga Icyongereza? So ibyo byose yacu yararusha Icyongereza, nubwo wakiga ntabwo wamenya cyose. Yararusha, imitwe iba yarusha. Imitwe yarashaka amafaranga. Abana tuba dukwiye kubigisha. Je ndakunda Abaspanish. Abaspanish barigisha abana babo indimi zabo. Uzarabe abandi bakunda kwigisha abanuzenya, Abasomali. Bakunda kwigisha abana babo indimi zabo cyane. So natwe tuzaye twiga. Hari amashuri afasha n'abana kumenya icyo Kirundi, icyo Kinyarwanda. So nukuvuga ngo wowe mubyeyi ugomba kuba uri hano ukirwa ubabwira mu Kinyarwanda akabyumva, ibindi ntabyumve, cyangwa ukabwira mu Giswahili akabyumva ntabyumve, ariko byibuze ukabavuza Igiswahili. Yasumbishije turimo kuganira Igiswahili. Ariko abawe barumva, ariko ntibavuga. Nicyo kibazo. Urabubwira ngicara hano akicara, ariko wamubaza ati kitamano ko bitagira kuri akakubwira ngo arono. Ntabwo ati kukivuga byo birabagora cyane, ariko barumva byinshi cyane. Ariko njya bavugisha mu Giswahili. Kenshi cyane. Nabishimye cyane no gukomeza. Rero reka ngushimire. Sinzi wenda niba hari icyo ushaka kubwira abantu, cyane cyane kubyo twaganiriyeho, wenda nk'abantu bagikuriye cyane cyane wenda nk'ibyo twavuze kuri abo bapapa bavuga ngo umwana azanshaka, cyangwa se umumama nawe wima umwana umupapa kubera ibyo bapfuye, wenda nk'inama wagira kugira ngo dusoze. Icyo navuga cyo abana ntibaba sinzi ukuntu confusing. Abana bamenye ko abana baba bakeneye uburere bwose. Wowe mu mama rera umwana wiwawe ku kote yiwawe, ariko ntiwime kandi umupapa mwabyaranye. Wowe mu papa uri kumwe n'abana, rera abana nk'umupapa.
ntubarere nk'uko umengo ni imfubyi bakuzaniye cyangwa se abana b'iwawe, barere ubigishe nk'uko imico yacu yatwigishije, nk'uko twakuze mu mico yacu. Bahereza abana mico yacu, barere nk'abana bawe, ntubarere nk'uko umengo abana sabi wawe. Tureke gushiramo inzangano mu bana, ntabwo ari byiza. Kandi ibyo bintu birahari cyane, yego birahari kandi cyane, biveho. Abana n'abatwese. Arlene, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mumaye, ubwo naho ubutaha. Yego namwe murakoze cyane.